Sats på BRIC-landene, det er Brasilien, Rusland, Indien og Kina og de andre nye udviklingsøkonomier eller dø. Sådan lyder dommen fra et ekspertpanel, der har undersøgt danske eksportvirksomheders strategier. Well, think about it. The largest population of youth right now is in Africa. Get your brand in front of them and watch your brand take off. Med den sorte diamant som centrum har Institut for Fremtidsforskning indledt et frontalangreb på danske virksomheders eksportstrategi. Jeg tror, det der er galt er, at man forveksler det nære med det sikre. Det vi kan se nu, det er, at der er stor risiko i Europa og i USA, hvorimod resten af verden, især de såkaldte BRIC-lande og beyond BRIC-landene, kører godt fremad med stor vækst og med sikker udvikling. Et kig 20 år frem i tiden afslører, at væksten for alvor rykker fra vest til især øst. USA's andel af den globale produktion bliver halveret fra 24 til 12%, mens EU's andel dykker fra 27 til 14%. Blandt vinderne er Kina, der springer fra 10 til 23%, og Indien, der med et spring fra 3 til 10%, mere end tredobler sin andel af verdens BNP. First of all, let's look at the scale of some of those opportunities. Even just dropping down to India, over the next 20 years, we see India adding as much economically to the world as 3 Chinas have done in the last 20 years. If you look at parts of Africa, they're going to add 1 or 2 Chinas over the next 20 years. So there are opportunities which are huge all over the world. Alene i Asien vokser middelklassen fra 600.000 til 3 milliarder, i takt med at afvandring fra land til by gør bønder til købedygtige forbrugere. They're going to be consuming exactly the same, in our view, as Danish people or Americans are consuming today. So it'll be cars, it'll be TVs, but it'll also be holidays and other services. One of the things that people don't know very much about is one of the best markets for private equity investors in the world over the last 5 years has been sub-Saharan Africa. Tremendous returns in excess of 25%, even adjusting for the crisis. Novo Nordisk forklarer sin succes med opbygningen af lokale markeder siden 30'erne. Strategien giver nu payoff i udviklingsøkonomierne, der leverer størst vækst i omsætning og indtjening. Nu skal store som små virksomheder følge den samme recept, lyder eksperternes analyse. Realkredit Danmark har nu afsluttet årets auktioner over rentetilpasningslån, også kendt som flekslån. Den sidste af 10 dages auktion